Ошо балам колдору тугаса ошондой жармашып төрөлгөн. Ошо биз үй бүлө шартка байланыштуу. Шартыбыз туура келбей 5 балам бар. Ошо Райымов Матраимовичке барып суранганбыз, жардам бериң деп. Ошо аркылуу мен ошо балам колдорун ачырганмын мынантип. Мына экөө кол дагы бир өсүп калган, ошого дагы жардам берем деген эле. Матраимов Райым атуу деген бизге байланышта болуп, ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дайыма кемчиликтерине жардам берип турат. Кийим-кечектерди, күнүмдүк жетишпеген буюмдарды, нерселерди алып берип турат. Ошондой эле бизде дайыма байланышта болот. Чексиз шүгүр кылам Алла Таалага, ушул кайра бул дүйнөгө жалган дүйнө болсо дагы алып келди. Шүгүр кылам ушуга дагы. Себеп болду да. Бул ооруну айыкпайт деп ойлогом да өзүмчө. Анан ошентип досторум өздөрү чуркап келип неме кылып. Исмаил Атагондун Жалал-Абадтагы өкүлү бар экен. Ошол кишиге кайрылсак, макул анда фондко кайрылып көрөлү деп Райым агага кайрылып калдык. Ушул оорун айыктыруу керек, Индияга жөнөтүү керек, көп акча керек экен деп кайрылсак, биздин кат же видео кайрылуудан кийин Райым ага 1 сааттан кийин эле баардык каражаттарды чечип берди да. Барып келүүсүн полный чечип берди. Ошо бул кеткенден кийин бул жакта үйүнүн ремонту бар эле. Аларды дагы жасаганга каражат жардам берип турду. Ал келгичечи. Аябай чоң жардам тийди. Assalomu alaykum. Birodarlar. Shu biz Rayimбек degan bola, shu nevarami? Shu yordam berib, u bolani men hech qachon ko'rgan emasman. Shunday bizga yordam berganiga Allohga ming qalla shukrlar bo'lsin. İşleri ilgari bo'lsin. Shunday bolalar, shunday ko'paysin. Elimizga, yurtimizga rahmdil bo'lsin. Allohim umrlarini uzun qilsin, rizqlarini ulug' qilsin, ishlariga rivoj, kasb-koringga barakat bergin. Shu bolani yuzga kelsin, Allohim tan jonlari sog' bo'lsin. Shunday og'riqchan bolamizni operatsiya qildirganiga, yordam berganiga ming marta shukrlar qilaman Allohim. Shu bolani oyoqqa turgizib, el qatori elga qo'shib qo'yganiga shukronalar bo'lsin. Hamisha topganlari to'ylarga buyursin, uzoq umrlar bersin Allohim qatorlar. Ismail Ata fondi var ekan. Elga yordam berчү. Көп жардам берип атат бизге. Маселен, мына 6-7 көчөбүз бар. Бардын столларды койду. Bir transformatör мына жерде турат. Жогору жагында bir transformatör койду. Ушундай кылып көптөгөн жардамдар берип атат. Миллиондогон ашыктар жардам берип койду биздин мына жердеги тургундар үчүн. Hökumatimizda shu kamchiliklar bordi, shu Matraimov kelib qanday kamchiliklar bor deganda biz kelib aytib, mana toza suvdan boshlab 9 kilometr joyga suv tortib berdi. Masalan, bir detsatimizda ozgina kamchiligimiz bordi, o'sha yerga 30 ming g'ish kerak edi, 30 ming g'ish olib berdi, u detsatimizni ham bitkizib berdi. Shunchalik qilib bergan ishiga el nomidan katta rahmat aytaman. Ismoil ota fondi 2 yildan beri meni kontraktimni to'lab beryapti. Rayimбек Matraimovichga kattadan katta rahmat aytamiz. Sharoiti bo'lmagan oilalarning farzandlarini o'z qaramog'iga olib, shunday kontraktini to'lab beryapti. Masharimizda kichkina bog'imiz bo'lgan edi. Manaqa anorzorlar, xurmozorlarimiz bo'lgan edi. Bularni olib bo'shatib berdik. Mana shu yerda mana fundamentidan tortib to oxiridan noldan boshlab mana shu kungacha mana shu chiroyli qilib navesda hamma yo'g'ini o'zini nimasidan fondidan qilishib berdi. Ko'p rahmat aytamiz eldi nomidan. Biz mana shu ko'chalarimiz qorong'i bo'lib turar edi. Bu ko'cha undan burilganda mana uzun Karimov ko'cha bor. Shu yer qorong'i tunda вообще hech kim ko'rinmasdi. Ismoil ota fondiga qayrildik. Bir kun ertasi kelib bizga mana shu yorug'larni qo'yib, ko'chani yoriq qilib ketdi. Ja yaxshi udobsa, yaxshi bo'ldi, el xursand. Жумабай кызы Улкан Ош гуманитардык педагогикалык институтунун 3-курсунда социалдык иштер адистигинде окуйм. Мен Исмаил ата фонду тарабынан 3 жылдан бери каржыланып келем. Бул фонддун негиздөөчүлөрү Матраимовдордун үй бүлөсүнө терең ыраазычылыгымды билдиремин. Жана дагы бул фондду
негиздөөчүсү Райым Матраимовго өзгөчө терең ыраазымын. Окуганга мындай муктач, окугусу келет, окуганга интизар, бирок окуй албайт, шарты жок. Бизде дагы мына ушундай шарт болуп жатканда, бул 5 бир тууган Матраимовдор биригип түзгөн Исмаил ата фонду биздин окуубузду каржылап, бизге окуганга мындай стимул берип жатканы өзүнчө бир жакшылык, өзүнчө бир ыраазычылыкка, алкышка татый турган нерсе. Мен ушул Исмаил ата фондунун стипендианты болгонго мүмкүнчүлүк алып калганыма абдан ыраазымын. Бул футбол аянтчасы Кара Суу районундагы Исмаил ата фонду тарабынан куруп берилген. Мен өзүм атымдан жана ушул айылдын, Андижан айылынын тургундары атынан ушунчалык жаратып берилген бизге ийгиликтери үчүн, биздин балдары үчүн куруп берилген футбол аянтчасы үчүн өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кыш мезгилинде подстанцияларыбызга нагрузка түшүп, patlarışçılar bulardı, başkaları mana İsmail Ata fonundan yardım verilgenden ki mana podstansiyalarımız üstleri yapılıp onlanıp, kügayerler onlanıp mana yardımları verildi. Unda daşkarı mana yana mada podstansiyamız var mana. Biri ödege ketse, biri paske ketken podstansiyalar. Bir neçte podstansiyalarga başında özünü hissasını koşkan İsmail Ata fondular. Kızılkışlak aile hükümetine karıştı Bostan Üçaskası'nda 320 hocalık bir podstansiyada oturatılıyor. Öte kıyın ahval bulup, даже balдар mektepten gelişip, kompüter işlet albaytılıyor. Öte kıyın ahval dedik. Biz giyin barıp İsmail Ata fonduga kayrıldı. İsmail Ata fondu tarafından bizge mana görüp turgan yerdeki 400 kilowattlık bir transformatör alıp verdi el üçün. 680-700 hocalıkka nimeler berekinde kanalizasyon tütükleri ötkörüp verildi. Kanalizasyon sentralini nimege koşup kanalizasyon ötkörüldü. Hazır her bir hocalık için her bir üydün içinden kanalizasyonlar çıkar. Savremenliği el yaşap kaldı. İsmail Ata fondu Barakan Karası rayonunda Madraimler ülü olası iken şu yerde Rahimbek İsmail degan bir ukamizga borib qarildik. Şu elde so'ranishi, şu mana bizni yoshlarni den son saqtov uchun, bilimlikni, do'stlikni bekkamdov uchun şu iltimos qildilar. Otasiga rahmat. Şu elde vaprosini, şu so'ranishini o'qib turib, yo'q demasdan bizga shu stadion shu polani qurib berdi mana, chiroyli. Biz elder bütün şu Karasel suyungönbüz. 8 aylık hükümet suyungönbüzde bizge su jetti dep. 18 kup suun ortunda 19 kup su gelgen. Oşunda su gengri oldu, elderimiz, dihqanlarımız gelip, her çoğuluş bolgan sayın, her ayılda toy olgan sayın şu İsmail Ata fondunda pata verergenbiz, alıp bergenbiz. Sebebi su, elde su menen jet. Su ömürdün bulağı degende dihqançılık şu elder su içip, şu elder rahmat aytip, şu fondga, İsmail Ata fonduna rahmat. Sebebi elge jardam berip atat. Biriyle buna kanal, faktı kanal. Kanalda kazıp bergende kança el suyungönbüz. Azı dile suyunu atağız. Buna kışavatga, desatga jardam berdi. Fond tarafından. Bizge Matraim fondu tarafından bizge elden tarafını kanatlandırıp voleybol gazonu, sport ayançılarının voleybol ayançılarının kurup bergendigine biz Matraim fonduna öte tereң razыбыз. Şağalarımızın emesi menen, şu hurmatı menen şunda alıp İsmail fondu menen şu meşhidi 2013 yılı salıp bergen. Öz aylığızda özü 2 meşhid bolçalar, 2 meşhidi biriktirip şu ayıl eliyüzün barını biriktirip şu Matraim tarı şu İsmail fondundan akça şu bölüştürüp şu meşhid salıp bergen. Bu spor zalımız жаңы tipteki spor zal bolup büttü. Hazırkı günde şu жалпы Mamajan ayılın turgundары faydalanıp, yaşlar faydalanıp atat. Bu özü negiziden Mamajan ayılımızda mektepti podvallarında, başka jaktarda şu baldarыбыз başıgıp жүрүшкөн. İsmail Ata Matraim atındağı fonduna жана ушул Mamajan айылынын тургуну Козиев Алишерлерге чоңдон бир чоң рахмат айтмакчыбыз. Su круглосуточно агып атат. Эми түнү күнү su бал бул жерде. Мектеп окуучулар да суу менен камсыз болду. Бул жакта жашаган элдер да камсыз болду. Эми Кайрат айылында эми таза суу 95%
seçilgen. 2015 жылы 17 ноябрда жер тирөө болгон мезгилде светтердин баардыгы өчүп айылда. Ошо жер титиреген күнү саат 11-лерде титирегенде мен үйдө отурат элем, үйдө отурганда эле жер титиреп калды. Ошондо эле эмне билбей калгам, өзүм ооруп аткан малым эле да. Ошондон кийин аны контейнерди берди. Ачыкта калдык эле, контейнерди берип, контейнерде отурдук. Контейнерде 1 жыл отурдук. Исмаил ата фондуна биз негизинен ушу алсыз үй бүлөлөрдү колдогон үчүн 6 үй бүлөгө бекер ушул даяр ичиндеги жашоо шарты ылайыкталган. Даже ичиндеги үй бүлөлүк баягы печ, меч. Ошолор менен камсыз болуп бардыгы. Ушул Исмаил ата фондуна чоң ыраазычылык айтабыз. Бул жакты Бияк тапкан ташканыбызды койчубуз. ошол күндөрү жашагансыздар да эми? Ошо күндөрү жашаганбыз. Жардамы менен. Анча мынча кошуналар келип турган. Şu Исмаил атанын фонд менен эми Кудайга шүгүр. Ушунун эсебинен канча нерселер келди. Канча продукция келди. 200 000 акча берилди.